Kubor nakaslem jong udawsan hima. Ika kubor ba sosi pas global oro shame to the government of Mekle. Na jingjia ka belajar di kasi kebumta kebalik si ngimpoi perkhat baya kita ki school teachers takchul ma la sha grade ni sha khe ki kum kita ki noile persha ki badan laki arms ki weapon ni para bayan atya bling ong gumta ngatring yete bagini kini hikai kontrak kila dan ya ke protes nadu kila penai berada kila show nanti dan civil hostel ban hadir nanta kila dan ke march ke bagi lai pembek mende itu kede ka Meglia ngidika democratic form of government ngidika ka India ngidika form of government ngidika ka research mereka ya habang research mereka ngatai habang ong kari research mereka ngidika dia pedang lang nangliang jong kinuhikai kiwan penusgo ya ke demands ki jong ki ngatai pi laya budin ditep ke demands jong ki denrai kalau kamu susi bat ngaom yang shield to the government Meglia nomor bahkan ini segi gebongta ini di school teachers harakat parti pun nani ki hab kibaret kibrang ka isjongki dan within 10 years segidan ila syakta lingba kata tiaga menu phi begitu hikai kilit school banra yau knam garanti lani banra yau kuli lani kitang sulai hari kini kai ngitip kira do bolpen kira nak kot dan di copies di kini ya kini kai ngi hi kong gajah benreu ngi ngi pelaju di second parents lagi kini pa kini parents pa ar nomor bakap por pun sini kajong kena boleh kadang begini kai tinggi ni burang ngira supaya gini kai hari pause kajing sia kebajian taski kalong kepada leran sisa ong tang yang ibadan hang ni ngatrai baru penyuki yang ke news ke media jong kajing sya tong tergas kajing sya Allah charge pat khantam ke bakosan ke bang ni slowan ong ni pendrem jur ki pulet ki not pan kita ling pada kati ya kino hikai kethai bot burung kani gede lepa ke we ke kendon ke belah hap poksu anom la pan kita ya ke kendai ling ba kita ki senrang lah ni buat kita udah keluar kan hi kalong equal enam la bat ong ba pidei utau kulit kalong tui lah ni kini 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 gaba ngapen rem ban ngej ban nak leng jong kini kai kit sim ya ka lajong kalau kelenti ban ujur persa ya ki bakum kini kulit tisu asko ban penting mau pi kuwi ni kini lama po kasul jong berinyo ka mi ya nanti kita kes jong bak ceres pan justice hi kemau hang tu andala dep ka inquiry nailiang jong justice by pay ke report hang tu ke ong ba ki pulit kila penenkan ta excessive use of force tiga jingkeli ke bongta kat lu teli ki excessive use of force baka government of Meglia lang baka state police kan penenkan bak ceres kelalang kena namar bang tak excessive use of force kini kilong kemi mendaro kelalang kena di help kibaret nam ta kita excessive use of force penekam tergas babli kiat kalau pis hasil lenti kawang tergas kena kalau kabangingi nom lapan pedang nak lek jongi kedon de hakawi dai bat kini keski ke pemerintah hoi ngile bani kran batki kipenpau ba bon kumang ite kajilong jongi ngide hapan pentap kata freedom of speech and expression kadon tibalai ke ko sarkar Meglia le neko ki badan kabor habakini ki penpau hi pade phi le ban khanglat kabor daulat hi khanglat tergas tinang le jongi ngima klam da phaidin ba ka portfolio hi ka balabat dau ni minister tip udan ka jingshon iye ke jai bande jeni hakapur bapa ka juga portfolio home minister la peniap
ya orang ba napok song mai jengi kejuk menik education minister bala hol no ni jo kila ikran bat nilai yo bah ni Pakistan kadon kata kajing ai ka special kajing ai hak kerpang ni ai chance kerpang ini kai makin tho yek tigi exam jong ti di hang ni ro pihak kerpang ni gini kai let's say kalau tang formalities man bangis ro bawat usiam ro lalu deputy siam ban phame ki ban lek ban thoi exam matric matriculation lalu ban tho ya ka exam graduate ngam thai bakidang la ban kulit kot biang lalu bakin pass exam kini ro kini kai pada buram jingi let's say ka sokila apa kina mak show ban kulit ban kendrung ban hak keting puli jong ki kan rei pide ban don gen ketika jing bah kerpang lalu jing kerpang ya kini kai lesi le bakal kus ke begini le ro kalau ham easy lihat pan dia compare pada kini ke barang apa study sejauh bor namte udan ke jimut ayu lendat ngadrai keju ke jimut kalau ban kerja ini kai tinang le jungi hingi kondam ya kini kajing le jong kamahya polis lingba hak lemba ke jinjang ni kesini ke baki lo tumbor noi kai pat khatam ki khlung ki khna ki balawa senran mai ki ba dengan cukup abang Yau ni minister, bala na pisu tu, maka ni kam, ni ka puas ko piban, himla ban, yang ni portfolio setiap tahun nak kan, setiap tahun nak, nama orang himla ban air tu jingkun ni ka bagi nohi kai, hidawa, bat khatam lo, udah jingli bahaya, balai bang ni ka government MDA, ka pihak arliang, yang kita kini kai kontraktual, ngatrai pilai ba kino hikai hakawai konstitusi jong uni ubadan hapo ka sarkar MD jim sangna bali yaki dang renew biang yang ka contractual bali kini lale da kumai bali ya ti no hikai po karu la tri ko kumai kini kalau partial ngingi no ma ban pedang yi kini jingle ka jong government MDA tinggi kodam ni jingjang bat ngiwan hang ne ban IMC mi hikai bat kai ka bakirai maki lesen le jong iro ngin session mi kanai ba wan ban volunteer lang iki ngin salen dikata ka longka jiman juni ngin skill na lese ngai i ba ushim kabu ya ka numbers nginom la ban lan kinoi kai ba hakman karon ka numbers ka pun hari kini dan kemudian hakaju ka por kini ke jingle ngasno ban orang ba kadang kecil le kalau buat kim kecil snap shoot deh, yang ini contractual teacher sang ni, ngingin apa kan? Apa treat yang kini kai treat equally kan? Yang ketemu group A, B, C group kemudian ngidepan treat kini kai kan? Mendai bapun treat bah, oh kini they are minority in numbers, kemudian ngin Tommy kini kat pemuan, di kibapun kemudian ngin hapan Jadi kalau akan kecil kepat. Ngaju kerpat, lani ngijukran naga Porsche Sport, yakinong nikmat. Kamtang ni 36, hiong. Lada pidan nikmat pampe, toyo I. Lada pidan skor malsngam tosngo, ya kajibot kajigepat jong ide. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.